حکومتا ئەڵمانیایە دبێژە تو دەڤەرین ئارام لە سووریە توننە لە دەمانها دەدا و پەنابەرین سووریێ لێڤەگەرن و پرانیا سووریان ژی پێویستیا وان بێ پاراستنەکە بەردەوام هەیە. لێ راپۆرتێکێدا و وەزارەتە دەرڤایە ئەڵمانیای ئامادە کردبوو ئاژانسا DPA ڕۆژا دووشەمێ بەشێکژێ بەڵافکەر تێدا هاتیە گۆ پەنابەرین ڤەدگەرین سووریێ بەتایبەت یەن دژبەری رێژیما سووریێ ئانگۆ یەن وەک رەخنەڤان و دژبەر تێن ناسکردن نەبتەنێ ئەوژی جار لە پەی جارێ ڕاستەری ستەمکاری و سزا و بنچافکردنێ تێن هەروەها ڕاستی گەف و مەترسیەن ڕاستەڕاست دژیانە خۆدە تێن. گرێدای vê بابەتê li bajarê Lübeckê Almanyayê jî roja çarşemê çarê meha duwazdexan karê Kongrê Wezîrên Navxweyî Almanyayê girtî û wîlayetên wê dest pê dikin. Di wî kongrî de dêbirpirsên Almanyayê mijara dirêjkirina qedexekirina sepandî di ser derxistina koçberên Sûriyê bo welatên wan gengeşe bikin. Ew yek di çarçoveya hin bangên lê deverna cuda cuda li Almanyayê tên bihîstin da ku karekî awarte ji wê xala zagonî re derbarê derxistina koçberên neyasayî yan jî yên tewanên şer bi kar anîne jê penaberên Sûriyê re li Almanyayê bibînin. Günther Burkhardt rêveberê cîbcîkar yê rêxistina Pro Asêl ku berevaniya mafê mirovan dike ragihand. Di baweriya min dew li gor rewşa ku Sûriyan hatê ve derbas dibe hemî Sûrî jî pêwistiya wan bi parastineke berdewam heye. Li gorî desteya amarên Almanyaya yê girtî nêzî 746,000 penaberên Sûriyê tabdawiya 2018 lê Almanyayê hene. Nêzî 552,000 kes ji wan daxwaza mafê penaberiyê kir. Ji wan rêjeya 95 ji sedî mafê penaberiyê Almanyayê wergirtiye. Herwiha di her 10 mehên sala 2019 de jî 33,000 kes ji koçberên Sûriyê wek yekem car daxwaza penaberiyê li Almanyayê kirine. Alî Omer